namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. I'm shocked. Of course namuntlha hi ta hakeriwa leyo hosi Mr. Post munhu loyi hi nga ta hi khengululinga vhele na timhaka ta iTunes and also Ben Mayengani. I'm beyond shocked guys. So muka mi swona vhele ha ku update kwala hi ku hi kombisa ku hosi Mr. Post yi fika koka Ben Mayengani hi nenge le ka iTunes leni laha nkarhi vhele nkarhi a ku ri 12:27 a ya ku nghena leyi futhi ni nga yi kuma exactly a ya ku nghena hi 12:20 a ni swi chekisi swilo leswi album ya Mr. Post a ya ku nghena hi 12:20 ku hi system ya yena a ni ku nga system timbirhi van'wani mi nga mi kha mi tirhisa the direct iTunes straight mara hina hi tirhisa this system so swa fana yo va yi ri a bit delayed side ra hala mavona se a nghene hi 12:20 ku yi hala hi leswi mi fike mi swi twisisa sweswo and stuff like that ma yona mhaka leyiwa ni ri na ha ri busy na ha edita na ni video leya kokwani Africa vhele ku nghena an unusual notification loko ni cheka I was like really only to find out himpela swilo leswi ni nga cheliwa swona la intiyiso because as you can see nkarhi kwaleni 15:26 yi update at 15:20 yani swona a ya ku update la and stuff like that no fika se hi nghena hi tlhelela le ka South African iTunes top albums mina guys I don't even know how to react mi swi ni hlamarisa la swi ni hlamarisa loko hi fika hi zooma la swi ni hlamarisini mina I'm shocked hi fika hi zooma la hi kuma ku se Mr. Post i le ka number 2 like I don't know. I don't even know how to read. Ileka number 2 already. Ingene 12 which means Mr. Post la it's how many 3 hours. 3 hours. That was it. And the anga bange hi Nicki Minaj wa ileka number 3. Isu se mranga phanda. Ibe mranga phanda ya ka number 4 as you can see kwalana. Then ku nghene Tyler Swift I don't know so loko swi ta hi ri yini ku a nga ha ri ka number 1 phela se a hi count number 1 swa ku a n'wi khata for now hi ri Mr. Post wa na 3 hours loko u tlhelela hi ta continue a hi ndliseni sweswo for now Mr. Post wa last 3 hours for now hi ku i fika overtakiwa la Mr. Post ina 3 hours for now hi leswi hi nga ta swi tekisa xiswona sweswi Mr. Post i tshame 3 hours for now on iTunes hi leswi mhaka yi nga tshamisa xiswona for now Ben Mayengani hi ngu swi vula na kwala i tshame 1 hour 17 or 18 hours the 1 hour Ben Mayengani i tshame 1 day na tiawara ti nga 17 or 18 kwala swi tlhatlhe kahle ka the previous video swi la munhu a subscribe mi kota ku swi twisisa kahle so mina I'm beyond shocked I don't know I don't have any words I'm too and ku ri top albums mo vota ku i risimu vhele a hi nyikiwangi ku fana ni vula vanhu mahleketelelo ya vona hi leswi top albums mi nga kuma munhu a nga fika tlhafaka ra ku kanete leyi a ndzi tshama ni chance mina guys leswi mina ni endla swilo swa fair a ndzi tshama ni chance hi leswi mi swi vona kwalaho so kona all I have to say I'm disappointed and then twi no ku like swi hi nyika wrong message about ku va hosi Mr. Post a fika ka number 1 la loko a ti yo hlangana na Ben Mayengani straight because like you cannot be lasting 3 hours only if it is suka so maybe it means something. I don't know. I don't know. I'm going to check on what I should be one of the something, but I'm shocked. I'm shocked and disappointed at the same time. On refresh account because me sure kun hlamarisen ga and ashlo ku ciceni ku hi update leyi nga ku endleni la hi ta tlhela yin'wana video mi commenta la fast loko swo cica a henhla na loko maybe yo drop hi kota ku va hi kha hi swi tiva ku swi fambisa ku yini mavona this page ra bora nkarhi wun'we ku ze ku editiwa nchumu la nga ta vula laha hansa la i to blokiwa I'm shocked one of no kulweni so I'm sorry okay no disappointed I'm sorry loko swi ndleni ku no kulweni not one disappointed ku avala stage short period so I read maybe I record ya la YouTube anga yiba yona of course ma 2k like 64,000 views and at the same time ku nga comment nga ngena nga shona ku yes Master T maybe I was a bit overexcited because album Mr. Post isungule ngena ka YouTube first before yi ngeniwa ku va iTunes so I rangeni so vana va streamer ntsena so mu kuma ku swi nta ku
ku va ku ri hava swi va swi ri irregular ma swona swi va swi ri irregular leswi mi kuma ku swi va swi nga ri fair ku va ku nga vi fair competition loko a ti huma xikan'we a ni lavi ti huma xikan'we me hi leswi ni nga vula ku swi nga hetela swi ni hluphini wona mhaka leyi so I think swi ta lava a week hi ta hi kha hi update leswi ti komba na ku record i ta yi bale hi 15 hours a ri na 64,000 so swa hluphanyana ya 70 I'm sure a nga yi tshova record leyi ya murhangaphandle swo boha a yi tshova with that ideology yo already like ya yi sungule yi cheliwa hala ka YouTube first vanhu va streama from vo ma 10 ya lama or 9 kusukela tolo until ya iTunes zi ya nghena later on so swi endla ku swi va complicated ma swo swi hluphisakeza mina mani swi lavi swo hluphekisiwi loko a ti huma xikan'we swi ta swi ri kahle you see so ma 2k maybe kumbe swa ti-visa ta ti-rent phela hi siku ku hi analyze swo tala what if loko a vo humesa xikan'we a ti ta famba kahle you see a mi ta kuma ku vanhu va ta va ri hala na hala so swi ti komi na ku it's more like vanhu vo fika va yingisela van'wana va endlela ku hayi maybe leswi ni rhangaphandle I don't know ku endleke but yona ni vona yina ku yi le ku pusheni tinambara hala ti komba ti kha ti fambe hi line yo karhi ti-40 tingani liya yi famba 40 mafela so munhu yi ta yi ri ka 40 swi ti komba ku swi famba hi ndlela ya xinjhani but okay a right or ho hi confirm guys mina I'm shocked I can't believe this I can't believe what's happening here di-advertisement vo vheta va ti vekela ti-data xikirini xa mina swi xoko ko suka ku ndleka hinkwako hi le ku swi voneni swa movha hi ta xava loko hi na mali a hi na mali sweswi so a ya ha ri kwala I'm trying to refresh everything hi sweswi a ni chance ho kambe hi fike hi tlhe hi nana it's more like a confirmation hi sweswi ka so mirini guys mirini loko swi tita mina I don't know so far swa ku Ben Mayengani i le ku wineni ka iTunes ni ri na ha heta ku edita na ha refresha ni ku master T na mixiniwa yi suka kusuka cancela swilo swa wena edita video yi continue ya mahlweni yi suka kusuka murhangaphandle yi busy blind ma swi to yi busy yini mi vheta mi swi tiva ku ndleka yini yi fike yi tsala yi ku na hi tshame 2 days half ka number 1 halala leswi nga kombisa swona hayi swi provete swo tala ka hansi ka ni dispute sweswo a ni hi swi kombisi ni ka master T ku yi tshame for how long then ni fika veka that screenshot vhela hi swona ku Mr Post i le ka number 2 hayi ho boyini ngo va n'wi twanga Mr kha nga twangi post leyi na 12 minutes already like ti-likes leti nga laha ti le ku chaviseni na ti-comments la ni xi ku busy ku rhuketelweni na hlavu na ku ni vona post swin'wana yelaniwa ku busy blind na hlavu holena hi busy a kha kombisa ku fonela ni Steven Makhongela a endla va tshama 3 days ku fana na Ben hayi xitori leswi nga humelela guys xitori yes phela as stated ni twi na ku swilo leswi endleni na ku swi more like swi hi kombisa ku Mr Boss i nge a biwini man loko a ti huma xikan'we hi ndlela yin'wana I don't know man loko ri tshame 5 hours it means maybe a tata overtakene kan'we even then Ben Mayengani a tlhava ya henhla hikuva i last day period yo leha nyana ma ni twisa nyana or either way Mr Boss a fika overtake at the later stage mara a nga last for long loko a na advantage sweswi ku se Ben Mayengani va n'wi yingiseleni ngopfu swi swa ku yingisela u tale hi ntsena sweswi ni overall hinkwato fans that Ben Mayengani to hear what he's saying so i biwini i mhlolo mbo ku biwa na i Timpos mboyini iTunes hopefully ku hala ka YouTube mi ta tirha mara fike mi tlhela mi xitoko na Spotify so mi streama hinkwavo by far swi tikombi na ku na ku energy mi ta yi luza la loko kha ni swi langutisa mina na ku laha mi nga yi luza energy loko swi titanga ni kha ni cheka na hala ka trend ku na ti-updates guys ku na ti-updates hi ngo vheta hi update ka nkarhi wa sweswi vhele ku na change yo karhi yi nga va kona hayi ya malembe ya ha ri sweswiya but ku na hi change yo karhi yi telaka leyi ha ri ka number 15 as you can see here mara ku na hi change yi nga kona hi telaka la and stuff like that ni ta ku mi kombeni ka yona number 15 hayi a hi teli ngopfu yona congratulations hayinda so as you can see vo u ta ni dlayisa se yi le ka number 21 last time a yi ri ka number 23 yi le ka number 21 swi
la vanhu va va kha va vona ti-videos laha hi kota ku famba xikan'we because nkarhi wun'wana swa ni bayisa mi kuma ku munhu a nga vonangi video a tlhela ni tlherisela hala mi kuma ku ni kuma ku swilo leswi ni nga swi endla so a hi fambeni swin'we a hi fambeni swin'we a hi fambeni swin'we khadi b xi kohola ka number 18 ku ze xi ri ku hlupheni mani yes xi nyangatse ngopfu xi hi hlupheni vatsonga ya and then vhele khise hi hindza a ni vuri one nyangasi no vula ku leswi a nga swi endla la murhangaphandla laha even then ku mangovo laha 27 or you buy this I ain't got number 28 last time fashion buys this yes it ka number 27 it's fine but the major update I think ku ri out and dancing ka number 21 ta swikrema swi fashion buys I'm updating a lot of things and stuff like that so leswo so sweswo ayi chanka tani swi mi kha mi swi vona kwalano ya malembe se yi le ka 120,000 views in just 2 days like number tin'we to chavisa swinene yi le ku beni as ndzumba like tinambara leti ta chavisa ku va ndzumba yi nga tikuma vana mhaka so leswi ka disa swona no mangovo ti le ku tini u ta ni dlayisa yana yi le ku tini leswo xana ku nga va mani a nga wina a xikarhi ka vanhu lavambirhi lava xana ku nga va mani a nga wina a xikarhi ka vanhu lavambirhi lava hikuva vanhu lava hinkwavo ni a va yimbelelini xema mara xana number 1 ku nga va mani munhu la nga wina and then na vanhu lava va nga va chayela ni a va chayini hinkwavo mara xana ku nga va mani munhu la nga wina a xikarhi ka vanhu lavambirhi beni Mayengani Mr Post hi vanhu va ka hina kumbe magaza matsonga machangana hi nga yi kumbexani ku langutisa kumbe hi competition kumbe hi ku zonda loyi hi rhandza loyi mara vanhu lava hinkwavo lava va yimbelelini va hleketini ende swi kahle swilo swi hlantswekini mara xana ku nga va mani a nga wini mara ni ta mi byela